pasti repan resep. Assalamualaikum. Jalan main aja. Repan. Ayo. Ulin. Ah, Ada ulin. beli kemana? Mana Ben? Deket-deket. Ban, baturan. Baturan. Dul, Hei, tarik ke mana, Dul? ulin. Beli? Ayo. Nyapa? Oh, ih. Ya. Oh, Gus, ngade, kulina. Ini rek kemana tujuan aja? Terserah dulu. Bos ayo kemana Ben? Kemana? Rek kemana? Beli es yuk. Yuk. Oh, Es ayo di Maya. oh iya. Ini nama beli es oh. Jadi kayak ada aing. Mana? Iya. Coba beli mah. Iji sih barangnya. Orang bukan di dia. Oh. Mana kita beli es teh? Aing haus silak-lakan. Tang turak nate teh mendasar culun teh asli. Nah anak keren tegetun pangmelikeun pain dah. Culun karena datang tangin terek. Belum lah aing haus. Dulu lah, Dul. Tuh, ini lo pakai ini. Baiklah amat. Enak tuh, enak nih perasaan. Enak. Wis. Ya, mana Ben? Oh iya, iya. Gitu ya. Oh, ayo. Mulai tanah Ngomong dah. Geus lah, Jack lah, geus aya nama lah. Kalau yang wae lah nyangan ieu nyangan duit lah, buru malak lah ka ditu aing peurih lah. Mulutan sia itu balalenar lah. Buru ditu nyangan ieu lah. Buru, ayo lek lek goblok. Anjir. Bos teh nih ternyata aing wae. Aing secara rapi mau bayar 5 karung. Apa nih di nyumbet tah deket. Kemana? Tadinya Oh itu. deket dah resep. Beneran emang like. Oh bener. Beneran ya ada culun like. Wah ayo. Palak bajek. Ayo. Ayo. Cari kemana? Jalan ketutup tuh kemana? Preman pasar, kemana balik baik? Yo, mau tuh mana? Itu tuh gua dulu. Masih dulu. Ayo. Lis, tangkorak malah lompat. Kejar wajek. Ayo. Ayo, kemana ya? Turun main bola. Main gak bejak apa paling lah. Yang etak preman pasar. Kemana sih ya? Enak ya. Ayo, gunung kaki. Ayo. Mana sih ya? Oh, udah deta. Benar.
bukan duit tuh. Benar. Maafin ya. Pala-pala kan. Bukan duitan pahala. Ini aing asa ipohoan ya. Duh, yang aing tinggal lu. Assalamualaikum, Bah. Saya naon ngos-ngos santai jang. Udah, Nah, jawab. dipalak, Sa. preman pasar. Wani yang lagi cu ai. Aing buat bae. Betul. Oh, Cepat aku anggar dibasmi. itu, Mana? itu, di itu. Ai jangan nih cuan digitukeun. Woi. Itu kue ngerti naon siap kuai. Ang dibasmi asukin ke mesin rontogan kuai siap. Kata sah. Itu, Bah. Budak nunggulan pintu abad teh. Eta, Oh, ada tak setepak jeung aing masuk aing geuleuh jeung aing. Apa Wani ya? Naon ya? Urak cuai naon pin kutus gitu. Ai teueun yakina. Nikah Bah. Berani anjing naon. Ajar aja. Hah? Apa itu aing sih dinaon tuh anjing? Bot. Ayo. Ayo. Dieu be. Ayo. Masalah kamu goblok. Ayo udah. Ayo geus balik. Allah gua gede lah udah si gede gitu. Goblok aing boga icu teh. Oh, udah siapa culun ayo geus balik. Gus, ayo nama cingela di imah. Kayak mun yang balas dendam kayak kuaing diajarkeun rek ilmu naon bae ge loba kuaing mah. Ilmu Siliman 3, Siliman 4 aya kabeh jeung aing mah ayo geus tong sieun lah. Ayo, balik. siap naon sih? Mana duitna? Hah? Duit. Si tadi tuh naon wae di ditu. Hah? Terus naon wae. Tay sebenang culun. Terus Akhirnya datang. sa sih? Siap teh. Jago silat. Oh, cuma eta. Oh. Terus yang dia nakut. Itu Lompatan. dia naon tuh? Lompat. Nah, terus siapa naon tadi? Si Inka, si Roca. Guys, yuk kayak nama dia lah. Ada saya lah. Siapa naonan? Gue teteh bolong kursi teh. Diukan. Dinyata. Ngau bos teh. Nah. Guys, saya nama kieu isukan mah geus madak deui, geus tong tes akil lah. Beja ka aing, oh. Guys, ya, geus nama baralik lah. Oh. Ya, belum siap-siap bae, molor ada ini molor lah. Sekarang kira-kira aing tadi. Yo, itu mah geus tong cirik bae, geus isukan. Datang jam 7 ka imah abah, ngomong ka mama, oh. Bener, Akhirnya cilacing ngilu naon. Oh, pokok juteng ngilu lacing tilu naon ayo. Geus eta mah nginum cai jape na apa bae. Minumna make aqua, make awi keren jang. Kabar capeknya lah. Cet. In nyawa daun naon. Cau. Ai, cau mah nyokot kieu mah. Asem. Minum. Kuat ya. Jenjang Bila nak. Gua saya nama. Balik baik. Jam 7 kayak mabel cuk-cuk oh. Oh, guys.
Assalamualaikum, Mbah. Salam. Duk. Naon cek mana? Benang. Oh, geus copot cepat tunai nama. Copot. Itu dari mana, Pak? Iya, Pak. Saya pakai baju iya. Iya. Oh, Iya, buka ulah. buka. Yuk. Geus pakai. Itu baju warisan Indonesia itu teh. Iya. Oh. Kamu beli di mana, Pak? Hah? Ingan. Ada warisan aing pakai ke kecil bela. Kau yang hidup kene. Gus. Oh, puas cuculun tu ai nama. Usah naik coba. Ini mulai ya supaya kuat dis ya. Titik be. Gus. Ayo, ini mau latihan yuk. Mau anu lah be. Oh. Cek ieu. Oh. Hah? Iya, gitu. Kenapa be? Oh, iya. Udah kuda lah. Kieu sia guna. Turutan. Tah iya teh. Iya. Oh. Iya. Oh. Bener kieu. Oh. Terus hiji kieu. Ayo ngisi, Pak. Enggeus ayo lho, Pak. Kieu. Terus kedua kieu. Terus katilu gitu. Oh. Aing mah baru deh. Oh. Terus kayak terus dasaran. Terus kayak hiji. Dua. Terus katilu gitu tejak. Oh, sok sia ayo. Kakeun nu apa ngajar sok. Ayo. Ya, udah pasang. Dia lagi silap wae. Oh, kuat ayo. Hiji. Dua. Tilu. Oh, siap dari coai. Oh, gitu kita. Siap lawan preman pasar itu. Oh. Ngain buaan tuh sieun. Oh, sayo. Yo, ini mah langsung praktekin ngapa? Oh, tong sieun ayo. Foto aing na bisi foto. Aing apa? Assalamualaikum. Salam. Ah, bener siap panjang awak ke pondoknya awak siap. Mana dulu latihan? Ya, eta. Pare demi. Hah? Budal pare. Oh, geus bener di tetap kok deui lah. Saya sukan bantuan inco aing dengan preman. Sok sieun aing ge nuturkeun. Oh, geus. Oh. Kitu bae nu mah lu sekulin juga. Cegelut da. Oh, geus. Ayo jeung aing nama malakna. Ayo, mari ba jeung si Alek mah goblok lah, bebenangan. Bukan cerai bebenangan. Ayo, sampai ayo. Ayo. Ngeralangan daker. Mana cantik yo. Bisa, Boy. Aing mah wani lawan si preman kampung itu teh. Jadi lawan. Tiluan. Jeung Abah. Siap. Bos setahun, Bos. Saya bro. Kemana?
Malak biasa. Hah? Ayo. Dah, dari mana ta? Oh itu. Oh, ayo lah, palak geus. Kebeneran pak preman pasar teh aya diarepkeun beungeut yeuh. Tah, iya tulun teh. Ajar bos. Keh heula gini anu ke ikat. Ya tak kenapa. Oh, Curiga ya aing. kumaha yeuh. Meja dinum biasa bae. Oh, itu sih kau pandang goblok. Oh. Curiga ya kita. Mana? Kita. Nonana. Kita mah kacamata ini itu. Apa kau bilang? Hah? Apa kau bilang? Itu enggak pakai kacamata itu. Apa katanya? Kacamata. Nah, naon ya ayo bisa silat aja nomor sok. Belut naik ayo. Oh, Pak. Ayo sewane ke aing ah. Kumaha keun ge jadikeun. Ayo sok. Ayo mah mulai jeger deh, mulai nu malak mana deh, ini sih nu jegeran. Berarti kuaing teh bener sih ya. Sok anjing. Ini jangan kantor polisi. Ampun bah. Bisa aja aing kantor polisi. Yalah. Pak, preman sini benar Pak. Siapa benar Pak? Ayo, siapa gerak. Oh siapa? Ayo.